hack dalam ai kani ka resignation letter support ka state party BJP ngana tuntas ni kumud khat ka general khat babat ka post general secretary of Solo City ino nama nakadaw ko ba namla man bakay ang niya siya so kadaw ko lang nga man ino ka party dari kadaw semen ana kajo ko ro mabaklay i katip mafi rumah media pa mga atay bun Islam apa party dalam rai Islam mengalami aktif kau general secretary bangla tadi kam kebayai bagi sosial menyerap banyak hadu mentahi kalau kayak bang asosiasi bat nakaliang ke parti dan ke organisation ini dia nak ada lagi ini ka post bat kumu buat ka BJP mentasi kolektorik benar tak no bat ya kan ka election man soal mentah ngani lihat dalam pun tham kra konsensi bat nak tiket NPP kat mengkajing kendu mga bagi deputy chief minister ba presiden song ya kubur bagi tiket ng NPP ngasangan na po tham kra konsensi so way ro ngapan map ni kipay ba jong kanot silok namal ngalaya sarum sedeng au mi ngalay ai sem jong pi mengalapan keputusan mengalai kendo bon tiba song tanat enga hanrei kesulong no umne ma nakada ko bamla man kiar namar ba habanga mi tiba bon yong mo amdei kan bang akran mga puturahim na hanrei kering nak kalian tiba yong barki di bugo ha ba kuat dengan hanrei khawaki asnobat bangadan parti BJP yang ba parti kimman jadi nak ada macam jenjara mengaruh bangan pesutu ibadah hoi nakaliang ke jonga ke BJP naso di bahatam andai namtip ak ibadah ke syong ke akibat isutu kumno mat kumpediang ke kumtahing nakaliang ke yeng ke sem ke jonga batin men para coba nakakpo mi jonga nilai bagasyong ni ngarai ba kene kanti nan bakre na pokon kra but ngani halo kanong rem baga development hari ngamdan ni ke isu bano menoro bor MLA ngamdan isu yang kra basisi hari ngakwa magani kanong rem baga development